Başkanı ümit etmeyin. Yalan dedi uğramda. Oyna bizden balan bütün. Soğuyunda uşak yanar. Yem kavuzdan uşaklar. Düşsemeler soğuyuna. Haber mümkün balaşaklar. Soğuyunda uşak yanar. Hatireler tesli yaptı. Aytım gibi yaşlığına. Haber mümkün balaşaklar. Aytım gibi yaşlığına. Haber mümkün balaşaklar. Suyunda uşak yanar. Suyunda uşak yanar. Hayırlı gün isenmisiz? Mine endi 2 yıl rətten biz Şəhri Qazan yazmışının tuğan gününe jıyılabız. Әйе, bizge 2 yaş doldu. Eydegiz bir-birimizni selamlab, qol şabıyğalı, alqışlayğalı bir-birimizge. 2 güne yaş bolsa da bu oyağında nıq basıp turgan, öz uquşlarını tapqan hem onlarning мәхәббәтен yağlagan gazeti. Şəhri Qazan yazmış gazetisi 2021 yılının 2 iyulunda çığa başladı. Tatmedia tarixinde birinci tapqır A4 formatında her cumğa sayın 24 bitlik bulup çığa ol. Әлі tağın şunысы da var. Bu yıldan ol ayrım indeks bilen çığa başladı. Tirajı 8000'den arttı. Tağın bir mühim yanılığımız 2023 yılının 2 yartı yıllığında yazılı kampaniyası neticeleri boyunca Şəhri Qazan gazetesi birinci orunga iya buldu. Bunda elbette poçta hizmetkarlarının da ölüşü big zor. Hem biz alarını, özümüzün poçta hizmetkarların bugün mine şuşunda şakırdık. Şəhri Qazan gazetesini propagandalauga hem tirajını arttırıga zor ölüş kırtkanları üçün bölekledik. Olar bal, taş, arşa, etne, Yeşil Özен, Tetiş, Yana Şişme, Şüpreli, Mamadış, Kukmara, Kamı Tabağı, Balık Bistesi rayonlarından kildiler. Kul şabıqalarga. Big zor rahmet. Hazır sözünü Tatmedia Aksionerlik Cemiyeti General Direktörü Şamil Muhammedoğlu Sadıkov'a veririz. Rahmetiniz. Alkışlayınız. Bravo deyler. Hürmetli kollegalar, dostlar, 2 yaş indi ol, kichkinagina köp tuyuladır indi ol, elbette. Lekin yazmış ol yana format, yana iştelik, turmuş turunda, bizning turunda, ham eng muhimi, mine biz 30'ga yakın pochtalyon keldi. Bizning bir ani jurnalistlarga tugul sizdagin yazasiz bu gazetni. Ol gazetning o'quvunda, kishining o'quvining sababchil sizning xizmat, pochtalyonlarning xizmati bu gazetga da kirgan. Shunga ko'ra bu biz o'rtaq bayram. Бигзор Ахмед, спасибо большое, кто вот здесь пришел, более 30 почтальонов. Я хочу сказать, что вот сегодня 2 года газета «Язмыш», но это общий наш труд. Не только журналисты создают газету, но почтальоны тоже. Их труд, то, что они довели до читателей, читатели не смогут ее читать, если бы не было вас. Поэтому это наш общий праздник. Спасибо большое. Вот этот большой концерт только для вас, для наших почтальонов. Рахмат. Рахмат, Шамил Мухаммедович. Шынлапта бүгін сізні бик матур концерт программасы күтә, шуңа күрә ахырга кадәр безнең белән булыгыз. Хәзер сәламләү өчен сүзне Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Рәшит улы Сабировка бирәбез. Рәхмәтегез. Hayırlı gün, hürmetli Şəhri Qazan gazetəsinin oxucular. Hayırlı gün, hürmetli Şəhri Qazan gazetəsinin taratuşular. Barıgızga da kelgeniz için bek zor rahmet. Mine 2 yıl rətten şuşu mattur, tabiatның mattur bir yerinde, Tatmedia yanında şunday mattur bayram uzdurabız.
Әлбәттә инде менә Шәһри Казан язмыш турында әйттеләр. Быел аңа 2 яшь тулды. Узган ел 1 яшь иде, ләкин ул әле ул вакытта туган гына иде. Ә инде быел ул шәп иттереп аякларына басып китте һәм киләсе елларда Алла бирсә үсәр дигән өметтә дә калабыз. Менә монда почта хезмәткәрләренә әйттеләр, почта хезмәткәрләре бәйрәмен икенче тапкыр бәйрәмен, һөнәри бәйрәмен дип әйтергә була инде бу бәйрәмне. Рәхәтләнеп менә монда чәй ичегез, музыклар тыңлагыз, биергә чыгасыз һәм әлбәттә инде лотерей уеннарында да катнашырга кирәк булачак. Безнең яңалыклар күп, киләсе елга яңалыклар тагын булачак. Менә быел без 2024 елга мөселман календарен чыгардык. Инде сатылып бетте диярлек. Шулай ук бер китап та чыгардык. Табылдык кыз дигән Рәсимә Галиеваның яңалыкларыбыз ел сайын шулай булып торсын. Айдар Сәйдгәрәев, сезгә дә сүз биреп китик әле. Каршы алыгыз. Республика агентлыгының җитәкчесе Айдар Сәйдгәрәев улы Салимгәрәев. Кадерле дуслар, барыгызны бәйрәм белән, кемдә бәйрәмгә күчтек, рәхәт. Котлыйсым килә инде менә редакциянең коллективын. Бик матур эшләп киләләр, шуңа менә халыкчанга әйләнгәч, халык та тартыла башлады. Ул шуны зур эшнең нәтиҗәсе 200%-ка күтәрергә подписка. Бик зур эш ул. Аерым рәхмәт әйтәсе килә инде безнең менә ачык күңелле нурлыйбызны почтальоннарга. Ачык кешеләр булмаса, халык белән дә аралаша алмас. Алар көчле диделәр, батыклык кыстылар. Матур нәрсәләргә сәламәт булырга, халык киләчәктә дә бергә булырга. Барыгызны да бәйрәм белән. Зур рәхмәт, Айдар Сәйдгәрәевич. 2 ел дәвамында Шәһри Казан язмыш газетасының 100дән артык саны дөнья күрде. Нинди генә геройлар булмады да, нинди генә язмышлар язылмады. Алар арасында дөнья күргән өлкән яшьтәгеләр дә, өметле яшьләребез дә бар. Хәзер сезнең игътибарга әнә шул талантлы яшьләрнең берсен тәкъдим итәсе килә. Каршы алыгыз. Татар эстрадасының танылган артисты, ТНВ каналында башваткыч тапшыруын алып баручы кем? Рафил Җәләлиев. Каршы алыгыз. Vay rəhmət, zorladığınız iş. İsənlər misiniz? Eydə bir çırlaşıyana bugün beyran bilən. Bugün bana söyləməskə quşlar çırlarqa quşlarını çırlattıram, yəmə. Varımız kadar tanış, oğul gider, eydeyiz. Dağaldından gökte yana vay bilen ruşan yıldız. Dağaldından gökte yana vay bilen ruşan yıldız. Düşlerimde birge bulan uyansam kalam yalğız. Düşlerimde birge bulan uyansam kalam yalğız. Sayra seni sandılaşımlı davışın bilen. Sayra seni sandılaşımlı davışın bilen. Mine de jırıma boşulun bayı sarışın bilen. Mine de jırıma boşulun bayı sarışın bilen. Dağının başlarında ise yalğız almağaç. Büyük dağının başlarında ise yalğız almağaç. Almağaçının da yemi yok, sayrar kışı bulmağaç. Almağaçının da yemi yok, sayrar kışı bulmağaç. Uzanığım ruzar indi kaderlik iləşəgi. Uzanığım ruzar indi kaderlik iləşəgi. Şol kaderlik iləşəgini bulsa idi şəşəgi. Şol kaderlik iləşəgini
şekilin bulsa iyiydi şeşşegi. Şul kaderlik ile şekilin bulsa iyiydi şeşşegi. Şul kaderlik ile şekilin bulsa iyiydi şeşşegi. Hayırlı günler, isenlermisiz, muhterem cemaat, kimler bilen yuvagına görüşemiz. Rahmet olqışlarınızga, bugün rahatlanıp bayram etirge şakırdılar sizni, şuna göre eydegiz, jırlaşıp, birge шығырға mümkün, qo'shilib jırlarga mümkün. Şul hisaptan bunda ko'ram şey tabına da hazır bo'lgan, değil mi? Şey tabına turunda tağın bir jırdan so'z ilashirmiz. Haliga sizning ishi bo'chalar, ketdi. Bir qaradım ko'zlaringga, ikenishi yuzlaringga. Bir qaradım ko'zlaringga, ikenishi yuzlaringga. Bir qaravda mahabatli ko'rerding ko'zlarima. Bir qaravda mahabatli ko'rerding ko'zlarima. Qozon suvning suvi salqin, salqin tiriniga ko'ra. Qozon suvning suvi salqin, salqin tiriniga ko'ra. Hishislaringdan shiqmaysan uzilib suyganiga ko'ra. Hishislaringdan shiqmaysan uzilib suyganiga ko'ra. Şulay. Bulsam bahçalarda bir ağaç sayılar idim. Bulsam bahçalarda bir ağaç sayılar idim. Şu ağaçta sesini maqtab irdak iş sayrar idim. Şu ağaçta sesini maqtab irdak iş sayrar idim. Sarı matur sayılasan, yeşil matur, kızılı matur, zengeri matur sayılasın. Elle koyulardan tanırmın, kuşları bulup sayırasan. Elle koyulardan tanırmın, kuşları bulup sayırasan. Elle koyulardan tanırmın, balı balı bulup sayırasan. Oy rahmet. Rahmet alkışlarınızga. Nişli? Dağın çaldın mı elle? Var mısın? Alıp geldin mi? Niye bana şaklı kalıp sorağına nik çalamaz kaynağını? Dağın çaldın mı ne? Көп bulmaz mı ikansın? Ben hemen de Olmaz abi, Hamzintir Olmaz abinin söyleyen bir yumuru var. Olmaz abi ite Rafael İlyasov bilen gastrollerge çıktık birisinde dey. Tınlap dursun hali. İyi. Çıktık da dey Başkırtistan'a dey. Şul şaklı matır itirip karşıladılar. Polный zал tamaşaşı dey. Rafael İlyasov çıktı da bir dürtünü jırladı dey. Халық гүрлетіп қол шабаты деген малай. Гел соғынғандар. Гел гүрлетіп қол шабалар. Рафаэль башыйды. Қазір кіріп кетерге керек бетінде. Мен шығып иғлан еттім де. Олмаз абай шылай бетіме. Сіздің үшін жырлады Рафаэль İlyasов деп иғлан еттім де. Рафаэль абыға гүрлетіп қол шабалар. Рафаэль башын көтерді де. Olmaz тағын жырлайын деп сұрайды. Шылай бет. Olmaz абай айттым де. Жырла деп айттым де. Жырлама деп тұрып болмайшын мұны шақыл тамашашы қаршында. Қазір тағын бір дүртіні жырлады бұл dey. Халық шул шақлы сағынған тігіні сусаған. Үзмейді қоймейді қол шабады. Бәлі сіздің шекілі мен алқышыған шекілінде. Üzmeyde kuymayda dey. Olmaz abi şıktım da deydi. Bana kırtıp jibereye gerek dey. Başka artistler kütüp etinde. Sözün için jırladı Rafael İlyasov deyip bir neçe mertebe yığılan etem dey. Xalıq üzmeyde deyine kul şaba. Rafael abi tağın başıydı da indi dey. Köterildi de tağın soru dey. Olmaz tağın jırlayın mı deyip soru dey.
Жырлама деп тұрып болмай ішінде. Жырла деп айттым дей. Қазір 12 жыр бір өзігіне жырлап тұра, 1 сағат ярым дейм. Ортта артистлар долқынлана, мен бір шыламды шықтым да қазір енді өзі оңлап кіріп кетмәсім екен деп, ерақтанырақ кетіріп айтам дей. Сіздің үшін жырлады Рафаэль Ильясов деп айтам дегенде деге. Кіріп кетмәсім екен деп енді. Шыннан тамашашы дегірлетіп құл шаба деген қоман кіртмейлер. Рафаэль ай башын еді де, олмас тағын жырлайын деп сұраған еді. Соң ұялмасаң жырлайын деп айттым дей. Жырлайын ма жоқ ма? Ұялмасаң жырла. Көп болар деп қорқам ешейді. Рамен дос, Раме, флешкада бардыр ғұмыр атым деген бір жыр еме. Ғұмыр атым деген бір жыр. Мына шушыны жырлап қарайғалы, бітім болғаны шо. Бүгін енді өзіміне келіп шықтым, қала жефтім қоя үрей. Менен башқа қоядыр. Қазан шақарына келіп ятышы болған шалдан қонаққа қалғанлары. Бүгін өзім мына шоң күрі за двои хат двоюсь. Бір өзім. Таптың ма? Давай, ебе. Ғұмыр атым деген Болат Шариповке Филейн Харилен сөздері. Мұнда құл шаба тұрған жырынды бұл, еме, шылай. Поддержите. Шаққатсыңдар башқалар, айда. Күндері байлар, еллары бойылар, шабасын да шабасын. Әйтіп болмай, беліп болмай, қайшан тоқтап қаласын. Ғұмыр атым сен ашыдыма, жайлап баршы азырына. Якын достар туғанары, жырларынан айырма. Ғұмыр атым сен ашыдыма, жайлап баршы азырына. Yakın dostlar tuğanları, jırlarından ayırma. Vakit barı bir uzdırmay, uylarını tutup bulmay. Yarattağı yakın hıyal, hamanda kulını bulmay. Rakım sen aşkıma, jayla barışı azına. Yakın dostlar tuğanları, jırlarından ayırma. Senden kul şabatından onu şuşumda. Hayda birine yana şanalar. Şarap gibi 8'de bulakan işte. Her birimiz өзі сайлы yolunda var basında. Fəriştələr amin bilsin, irişim atısaqlarına. Ömür atım sen aşıqma, jayla barışı azırına. Yakın dostlar tuğanları, jırlarından ayırma. Ömür atım sen aşıqma, jayla barışı azırına. Yakın dostlar tuğanları, jırlarından ayırma. Yakın dostlar tuğanları, jırlarından ayırma. Şəhri Qazandan ayırma. Зор рахмат алқыштарыңызға. Бұл да жетер. Не ішлейміз қазір? Рафаэль, şu halde kızıp gittin, eyde tağın bir gene yumuşuna ötedi, bitti. Yok, jır tügel. Semizimler şovmen, eyde elimine bütün halıqını doy kiydirip, lotereyaga start beredi. Yarar, olayğına bilsa bolam. Muhtaram jemaat, bugungi şu motor şurada, bu motor kişide Şahri Qozon yozmuş jurnal gazetinden Big Motorgan Lotereya uyushtirilgan bo'laklari tomosha deydilar, qalamat deydilar. Hatta super bo'lak samovardi. Zamancha samovar, 21-asr samovar elektriskiy. Shunga qarasang har bu lotereyada qatnashig'iz, ali lotereyada qatnashgan kishilarga 2 chinayoq shayda ishiralar ekan balish bilan. Shunga qara aktiv bo'ling'iz, yaraymi? Aydagiz bu lotereyaga start beramiz, kelamiz, yozilamiz, ishamiz.
Ham qatnaşabız. Buldu? Ham ozaqqa xatni kutamiz endi. Voy, usta ishlaganlaring ozaqqa xatni qo'ytarib yubormaskan bo'ladi. Ayya, siz qatnashingiz. Rahmat sizga. Bayram bilan. Rafi Jalaliyev. Alkışlar. Rahmet. Devam etamiz. Tataristonning ot qozongan artisti Gulnora Timirjanova bilan angamamiz. Bundan naq 1 yil ilk iyun oyida chiqdi. Gulnora o'zi turna bo'lay deb so'ragan edi. Ko'pning aninikine o'xshagan, nishik tez qobinsam, shulay tez sunam. Kishilarga qarata yordamchil ham marhamatli. Kelishasizmi? Qarshi olamiz. Gulnora Timirjanova. Rahmat. Bayram bilan Shahri Qozon 2 yoshda bo'lsin. 100 ham boshqa. Bayram bilan. O'tgan qo'shqon kunlar, qishga oshqon yaylar. Uçmağın şuvali, uçmağın Ser haman tatlı, yazlar haman yaktı Yetişken yazlar, okşağın Bir gelin Hamanda şu gibi yıldızlar yazları Ötmegen, ötmegen Kuşlar yolu yüreklerde bana Olmanlarını anlatıp bulama Bana ufuklardan Zenger bulutlardan Şundan da suyu yolları Hamanda şu gibi Yıldızlar yağları Ötmegen, ötmegen Nefes dağları Hamanda hislerinde Yazlarını işleri Aktırda mümkününü Sürsün bunu yüzleriniz Beyler bilen Keyifleri bakınamı. Bibes. Eyran Bey, hop. Deniz yarının sözlerine. Yıldızlar yağları, hatırınız var mı? Asker ıslanıp giyine. Siz yaratkan yıllar olursa. O'tgan qishqon kunlar, ishilga ishqon gullar. Uçmağın şuvali, uçmağın Eğer ışkan bulsan, yazmış kuşkan bulsan Baytar kırgızanı, koşarsan Bir gelin Hamanda şu gibi yıldızlar yağdırır Ötmegen, ötmegen nefes dağları Hamanda hislerinde yazlarını
Zo'r rahmat. Jilli kun bo'ldi bugun. Kulmagim ko'tarilib ketmasin deb qo'rqam. Voboytegiz ko'tarilib ketsa. Yaydagiz hali. Tag'in bir Tanis abining sizning ko'ngilingizga kirib qolgan Danis Xayrulin kiyinayotgan jırlı birgalashib muhabbat yolqinida yonig'ali kiygali. Şakıram, yağlarını şaklarla uzun sular siden uzun yılısına bardılam. Yağlarını şaklarla uzun sular siden uzun yılısına bardılam. Mine şulay kızlar. Beyran bulgaç beyran bulsun eylegiz. Çıkınız. Biz birleşip kime deyip yüreğime vereyim sündüm deyip bağınam Varlayım deyip sinanla barışamam Sağınmayım deyip sağınam Varlayım deyip sinanla barışamam Sağınmayım deyip sağınam Sizni sağınam elbette Tamaşaçılarını Varlayım deyip sinanla barışamam Sağınmayım deyip sağınam Varlayım deyip sinanla barışamam Sağınmayım deyip sağınam deyip aman kıymak vereyim Deşmine deyip sus kadam İyisin gitmeyi deyip gönül yaşudan yanan Kure olma deyip yaradan İyisin gitmeyi deyip gönül yaşudan yanan Kure olma deyip yaradan Kure olma deyip yaradan Kure olma deyip yaradan Sizni yaradan Selam Zo'r rahmat Elvira endi chaqirganda aytdi Gulnara elekega jırlarını alıp keleli jırlali deb men aytam Elvira men aytam tomoshachi mendan shulayaq yangi jırlarında kütebeydi Haman şul jırlarından jırlab jiri ekan ali deb aytmasinlar deb yangi jırni alıp keldik shulay deydi siz bilgan o'zimning avtor boshqaruvchi bo'larak aydagiz ali ko'p siylashib turmaydi muhabbat ushaqlari qizlar hop Miami'nin kızlar. Bilge kızlar gidelim. Hop yigitlerden. Muhabbetten yanıp gülüler. İçerimde sağınıp sevüler. Her kişinin kulağı uzuyorum. Her kişinin kulağı uzuyorum.
Исмаилова. Бик зур рәхмәт Гөлнара. Бәйрәмебезнең бизәге. Рәхмәт. Таралышмыйбыз бит әле Ләйсән. Килегез монда биебез, дәвам итәбез биюләрне. Хәзер тиз генә шушы урында иганәчеләребезгә рәхмәт әйтик тә. Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның ат казанган артисты, композитор, шагыйрь, Ильфа җәмгыяте җитәкчесе, Россиянең татар авыллары ассоциациясе җитәкчесе Фәнир Галимовка рәхмәт. Теләче районының Алан авылы егете сугым цехы җитәкчесе, шәхси эшмәкәр Илдар Фазылҗанов, Кукмара районы Улыяз авылында колбаса ясау цехы җитәкчесе, шәхси эшмәкәр Рамил Мәрдәнов, Саба районы егете шәхси эшмәкәр Рөстәм Ибраһимовка иганәчеләребезгә зур рәхмәтләребезне белдереп алкышлыйк әле. Алар шушы бәйрәмне оештыруда зур ярдәм күрсәттеләр. Хәзер сезнең каршыгызга безнең Шәһри Казан газетасының якын дустын чакырасыбыз килә. Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Бариева. Каршы алыгыз. Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Beyram bilen sizde. Nişik kayıtlarınız. Elbette beyramga min. Kudumdaki kuştan eşilden ır yama jırımla alıp bildim. Yaşıyoruz şulay kutlar aytlarınız. Birge. Баскып яту мине шүкүгә, мине мәшен дөрләп янып киләк. Яшни, миндә тилдә иң кайнап йөрәк. Миннән сөю бар, минеке ул, сөям икән курыкмыйча сөям. Эй, сеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Миннән сөю бар, минеке ул, сөям икән курыкмыйча сөям. Эй, сеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Әйдәгез биргә җырлап бергәле. Минем сөю туташ сихри дәрман, шатлык табар анда сагышта. Сәр-сәрендә язмышын зимерни, минем сөю парча ак төстә. Минем сөю бар, минеке ул, сөям икән курыкмыйча сөям. Эй, берсеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Әйдәгез буларны күтәрдек. Мәхәббәттә минем канатларым, мәхәббәттә минем моңнарым, мәхәббәттән алам яшәү көчен, мәхәббәттә минем илһамым. Минем сөю бар, минеке ул, сөям икән курыкмыйча сөям. Эй, берсеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Минем сөю бар, минеке ул, сөям икән курыкмыйча сөям. Эй, берсеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Берсеннән дә бер нимәт тидем, рәхәтләнеп үзем янам киләм. Рәхәтләнеп үзем янам киләм. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде бүгенге бәйрәм белән яраткан Шәһри газетасын котлыйсым килә. Шуннан да минем күз алдымда туды бу газета Язмыш дигән газетасы 2 ел элек, мин әле дә хәтерлим. Ничек Эльвира дустым миңа шалтыратып әйтте, менә беренче сан чыкты, укып кара әле дип, безнең яңа газета чыкты дип. Аннарысын инде әлбәттә минем яныма килеп тә шулай минем белән дә бер язма чыккан иде. Һәм мин сезгә бары тик уңышлар телим, тугры укучылар телим. Газета саны көннән-көн артсын, газетларны, журналларны укып торыйк, алып торыйк, бергә булыйк.
Шул газетлар аша безнең турында яңалыкларны белеп торыгыз. Һәм инде әлбәттә рәхмәт чакыруыгызга. Мин инде монда очраклы рәвештә дип әйтер идем, ләкин бер нәрсә дә очраклы рәвештә булмый. Мин үз күчтәнәшемне алып килдем бүген. Ул минем башкаруымда флешка. Бу флешкадан минем менә шушы 30 елдан артык язылган бөтен җырларым, шигырьләрем, әти-әниемнең җырлары, монда 200дән артык җыр. Шуңа менә бүген лотерейда шулай ук уйнатырсыз. Миндә күчтәнәш шулай. Инде алдагы җырга шулай ук кушылып бирсез дип уйлыйм. Син ул мин. Иттек. Ике җырда Фирзәр абый Муртазинның булын яңгырый. Менә бу җырга бер ничек тә бимичә булдыра алмыйсыз инде. Әйдәгез бергәләп. Җан белән син ишкән чактан, синең җанда эреп югалам. Сөйҗер булып ураламда, йөрәгеңдә синең юлалар. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Син ул мин, мин ул син, анда сөйҗердә бик сирәк. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Син ул мин, мин ул син, анда сөйҗердә бик сирәк. Җаным белән сине кышкан чактан, сөю илләренә очамын. Мәхәббәтеңнең мең рәхмәтләрен, син булганда нурлар чәчәбез. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Син ул мин, мин ул син, анда сөю җирдә бик сирәк. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Син ул мин, ул син, анда сөю җирдә бик сирәк. Җаным белән сине кышкан чактан, сөю илләренә очамын. Мәхәббәтеңнең мең рәхмәтләрен, син булганда нурлар чәчәбез. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Син ул мин, мин ул син, анда сөю җирдә бик сирәк. Әйдәгез бергә. Җаннар җанда, күзләребез күздә, икебезгә безнең бер йөрәк. Бергә син ул мин, син ул анда сөю җирдә бик сирәк. Молодцы! Син ул мин, мин ул син, анда сөю җирдә бик сирәк. Анда сөю җирдә бик сирәк. Син ул мин дип, мин ул син дип. Барлап яшәгез. Бер-берегезнең кадерен белеп, яратып яшәгез. Рәхмәт дуслар, бәйрәм белән. Үзеңә бик зур рәхмәт, Айгөл Бариева. Рәхмәт. Бүгенге бәйрәмгә килүчеләр арасында район, авылларда туып үскән кешеләр шактый дип беләм. Шулаймы? Авылда үсүчеләр бармы? Кайсы районнан килдегез? Мамадышлар монда. Балык бистәсе. Әтнә. Күкмара бармы? Бар ди. Күкмаралылар, хәзер сезнең каршыгызга, сезнең якташыгызны чакырасым килә. Илшат Сафин. Аның исеме. Илшат белән әңгәмәбез дә моннан төгәл 1 ел элек булды. Ул чакта Илшат былай дип әйткән иде: "Яратсам, бер генә кешене яратырга әзермен. Минеке икән, аны бәхетле итәчәкмен" дигән иде. Каршы алыгыз, кайнар йөрәкле Илшат Сафин. Assalamu alaykum, hayırlı gün, hürmetli dostlarım, tuğanlarım. Keyifleriniz işik.
Oy malası beye bir gelem. Eysin yaşlık, güzel yaşlığa ne deyim? Jırlarıma uşut jırlayma. Min sınavdan durmuşumdan. Bu dünyadan işine duymayayım. Dostlar eydem bir gelem söyleyeyim mi? Alkışlarımız müzik edişin. Ey rahmet. Dostlar tağım bir sürü jalasan boşa giymisiz mi? Jırlaymiz mi? Hali ormadığız mı? Ha, 5'te jırlaymiz da. Mana bu jırım sizin için. Bugün tuğlaş bulayken jırlaysa kelgen işarı. Kırmışının ağır şanını da yıllaysa kelgen. Hadi kullarızken dostlar dostlar birge. Kırmış ağırlıkların bezergeler ötüyerler dostlar birge gürlerde yaşayalar. Kırmış ağırlıkların bezergeler
yaşasın Şahri Kazan. Oy, barınıza maturlar gözler dikaydır, subhanallah. Birge şolma kaderlerin belli bir yaşı bulsalarım Kamer üstüne sündelim mi bir eksiklik Dostlar, barımıza birgele. Bulsalar Gürlete yaşayalı Durmuşta uğurluluklarım Biz birgele Gündigele Bulsalar Bulsalar birgele Gürlete yaşayalı Durmuşta uğurluluklarım Biz birgele Rahmetinden kepsizden karşınızda başlayan rahmet size yaratkan tamaşaçılar, dostlar, tuğanlar, rahmet! Şahri Kazan! Rahmet! Rahmet, hayırlı gün, hürmetli dostlar, tuğanlar. Tağın bir neşelatlarım, yok, bizim tağın bir